Pozdrav ljudi, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako da povećate brzinu vašeg računara. Korak 1, kao što vidite, ući ćete u Start pa u Run i kucat ćete tu notepad.exe. Samo me pratite. Izbacit će vam se fajl za pisanje teksta. Tu ćete ukucati my string jednako zatvorit ćete zagradu vidite. Ići ćete na File, Save As i sačuvat ćete ga kao ram.fbe. Na desktopu naravno. Pojavit će vam se ovakva jedna ikonica. Sve što treba da uradite je da dva put kliknete na nju i vaš računar će sada raditi brže. Napomena da svaki put kada želite da ubrzate vaš računar, svaki put paljenja kompjutera morate ući u taj fajl.